NDC me kasati NDC no NDC fa no ma papa bia ma Ghana mu se ebi wa abroche de bia da Ghana chomama ntimi chomama da me hia papa papa se o me ka kire no papa do to akoma so na wo be ja Ghana your life amaye da me hia Asiedu Nketia asema me ka kire no o be ja Ghana your life amaye Asiedu Nketia ngu ya Ghana ya ho to ya da Asiedu Nketia ngu ya Ghana ya ho to ya da. This is a revelation. This is a revelation. Asiedu Nketia tia si Ghana mo to mo da. Ghana ni vision. Se me hwe dia koso on social media. Me hwe dia Ghana for you on social media. Me hwe dia Ghana for NDC for dem o ya. Ghana mu ni vision. Se kamu o vision, kamu ba ti de me kana se. Samu o vision se we Ghana for mo tu kwan. And I'm person of my Ghana San, come back to my say. Ghana for money visit to Mubra na Basa. Ghana for money visit to Mubra. Now, yes, I should you be ye. I should you be ye. I won't shed your coso abrabom. More shed your best sabrabo. More shed your best sab dachi. More shed your best sabusiantini busia bra Ghana. Cause Busiani Bako Soria. All to me more Busiani for from Abusiani Sasa. Ghana Babressa. Bidinami chamo. Can you enemy come here? Where is solar? Solar, a good for what Timia is solar in Ghana. The Timia is solar system. Oh, street so. The Ghana electricity pour be a solar bosso. Ghana electricity pour be a solar bosso. And now, a good for the name Mahubi. And when my papa be a walk Ghana Muno, a good for the buying, MPP are buying. Would Timmy catch him say, NDC, I be Papa Magana da. I no why. I say Commander Sugar Factory. Commander Sugar Factory would do and so any Ghana Sasso Ghana for them would you my Commander Sugar Factory would do and so any assassin Nipanium would you my no never catch me. Robert catch him, sir. And say, I this for you. I to buy sacred interchange. Sacred interchange 8 me Ghana for Ghana Dutch. Sacred church in Sultana Yiri. Sacred Dubai in Sultana Yiri. Pokiase Afasi Dubai sacred. And then I Ghana for more Jeffrey and this for. Then I Ghana for Samich and Fimu Dada more. Then I Sami a coup for the Timia Samich and Fida Betmaya. Ha! Koto upon comment Timia Samich and Fida Betmaya. Sami on Ku and Timia Samich and Fida Betmaya. The batch about me and Timia Nana Chen Betmaya. Sabao mianti mianya mo anje ba miantum na na chain na betima ye Ghana for munya sutie na munya aso Ghana for munya sutie na munya atwene Menyana ka mekasa na kama no kasa kwa Ghana nyina ega Ghana for hu de o kasa kire mo aya koma bi adam mu aya no ma ya me ya na me kasa kire The Ghana for who yaw a kwan bebre so. Timu yaw kwan bebre so. Timu yaw kwan bebre so. Na minim say Ghana for nyina na tesa. Minim say Ghana for nyina na NDC for na tesa. Nti say oya Ghana ni a NDC for nto watwere. So oya maami a wote Ghana mu a wo so to no ewiase ya temo ntiase. Na ene mo amosom ko. A Christopher amosom ko asare. Na ene da rapture ne beba no mere. Then we say Baba Mobile. A Christopher Muslim train Yamanaba. A then I made you say Baba Mobile Day. A then I go Pabacan was sent no more Yasamobile Day. Ghana for Mocasado. Ghana for Mocasado. Munti Yasinate him nothing. Yasinate him will be crum Canania. Yasinate him will be crum, the young Sonala. Will be crum, and Tsunami Bamun and Tessa. The Bamun and Tessa or Ghana for. Midinyami chamo munye mantimante Ghana munye mantimante some boss say some we mistake yes am ko to abama to mama some we mistake am ko to abama ndisia some we mistake am ko fa Asiedu Nketia betena Ghana nim si woni anim fa yentwa epokoko na epobe fa Ghana Epoba Fagan, Epoba Ira for Mangana. At the Amiana say, oh, my back come we are here for ma.
ya forma bi omo nya opportunity ko school ya forma bi omo benya da ache ma omo busuam so abehene una be kam to wo anu otu ma me fo no otu nanafo ko kan cham se ma me bi se aduane boarding obi si banche boarding anwa boarding anwa 10 cities ne boarding ma ka frane wa mo bro anwa 10 cities o de campaign o de politics na woni ma kwa keto de mitia bosomi aso woni no ma me betiatia akwa keto o hiani ba woni sika me be se no 10 cities o ma no ma ye mo pokana fo mo kasa bi ma no ma ye mo po Ghana for me life Ghanaians don't mean life we mean Ghana ya miss e be change o ma Ghana destiny Ghana for me se be change Ghana da achi e be complain sa e be complain sa ababi aba be complain ya hu no ma pe wom ababi aba be complain ababi aba be complain mami a wo complain abaye wo ba wiase da be papa wo complain abawe wo ba wiase da be me pa cha wo ka se 1982 ni 2021 be pe me pa cha wo ka se 2014 and 2022 be pe kaya pan kanya nse pandemic biaba kaya nse corona ku obi am na wu afri wiase anya pe montimase na mu se 2018 na ni 2019 no na anya pe na mo kasa alawana pa na mo manage sa social media na so alawana pa Ghana for ya mu nyiya ye Ghana for ya mu money papa so eya mu hye ni papa eya mu hye ni pa oda twene afoforo oda twene nyanka ne misia ho ma mo nwene mo kwa mo mo nwene kirima se Ghana for man timi anwene kirima ho a o man Ghana ni da ache se man nwene kirima ho a Ghana ye ni da ache da mo ama wuawie mo nwene kirima ho mo ama de mo mra wie mo nwene kirima ho kufa de agwene kirima mo so mo twene se kufa de be mo de ama mo ne mo nwene kirima ho na wo konto kwa wo ti abroche ubewu aja oba ho wo ti abroche policies aboa wai ubewu aja wabusua ho wo ti abroche a wo ti abroche fei Ghana be ese de tie NDC onji ni ya bibia ma wate NDC menji NDC ni da meji o musu ni da meji jo mama ni da jo mama oye ti asewo NDC jo mama na na chai wodi na na chai betu ba womia wodi na na chai betu ala ncherematen Ghana mu ye serious de mu ye serious mama ba Ghana for mama ba mu ye serious why we was born with a vision so we see vision we was born with a vision but we see vision yakupon shamo Ghana mama ba sa demonstration am kwa no nyansanim nimdianum IGP asana me call IGP wo bi bia ya ya ndisi ni wo mro Ghana mna so wo bi bia la ofresa na wo same jamfi omro Ghana mna so IGP wo tu ko na omro Ghana mna so IGP to mama mro Ghana mna so IGP Asiedu Nketia omro Ghana mna so IGP chi wo bi atum IGP wo jidi na wo ji na wo je no academy